Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulullah. Musidɓe julɓe nokku ka wonɗon min nawna selli thérapie eɗen salminama miɗen landostayɗo me jam le 29 11 mois 2022 ko bimbiɗo en ara ƴetta yewtere nden fiye wawu sendodade yoga e toɓɓeji wawayɗi e ɓeydude bana adama e gurdam makko ɗam. Partagez le live, mettez les cœurs. Merci El Hadji Sow. No tawa e faljereji molanaɗi ɗi wonɗe wadde ka hoore leydi ɗo nde darneten galleji men ɗi ma nde darneten galle men ɗen e yimɓe ɓen. Nde ɗo yewtere nous exprimons dans la spiritualité ko nder spiritualité wonde yewte si a taskaki yewtere nden faamugol nde satta seeɗa mi Allah newinan en faamugol. Faljere molanade nde bani adama woni e wadde nden ko nde darneten galle men ɗen e nder yimɓe ɓen, kadi ko e nder yimɓe ɓen wonɗen darnude galle men ɗen. Si a ndaari no Allah yewtirta noon fi bana adama adnan fof ko wi ɗum ko galle, akiran o foppet makko ko Allah wi ɗum ko galle, home, maison. Galle kaka ruttotoɗa ɗon deeƴa sakina, galle kaka hisata ɗon, galle kaka soñata ɗon, galle kaka ɓernde ma nde waloto ɗon. Sina yewde ɗo fi galle o taw yiw birikije e janɗe e toolo huy. Faljere molanade nde an e min wonɗen waɗude hande ko nde darneten galle men aduna o akira o tawa ko e nder yimɓe, ko e nder yimɓe woni ko ɗen galle darna. C'est très dangereux. Darnen ɗen galle pentiren ɗe dépensen e majje, darniren ɗe giggol e yurmede e teddungal. Sikken haray ñandego ɗum ɗo waway en ɓuttinande ɗeɗo galle waway en wonande sakina. Investisen ko maruɗen e ko en mara e honɗum e ɓantugol ɗen galle remade darnade e yimɓe. Fiye ɗum ɗon jonnu en ko wiyete qima valeur. Naam, no gasa e nder saayi e nder dumunde ko habborɗa galle ɗen kono no gasa e nder saayi e nder dumunde yiɗa heɓa ngal teddungal e nden deeƴere e feɗe, mais a yejjiti wona e ma woni ko darnuɗa galle ɗen. siko wontun ko wonɗum buy woni wawali faamude e fe darnugol galle aduna mum e akira mum e nder yimɓe, ko ɗum woni yimɓe ɓen famali. Sa ƴetti ko marɗa e ko a mara a darni galle maɗen e nder yimɓe ɓen, haray a jonniɓe power, a jonniɓe doole yoɓe waɗe ko wiyete ko homeless mo ala galle. Merci Diallo Youssouf, vraiment Diallo Youssouf, je vous remercie, vous êtes toujours avec nous depuis tant d'années, vraiment. Always nice to be here in this morning from Glasgow, Scotland, UK. Thank you plenty. Maïmouna Ba, merci. Binta Diallo, merci ma chère. Vous aussi, ça fait longtemps que je vous vois avec nous. Diallo Daoud, effectivement aussi. Je crois que c'est depuis l'Algérie. Seynat Diallo, ma chère aussi. Merci. Bouy et mon hande, hino taƴi, hino huli yimɓe ɓe, hino huti yimɓe ɓen fi honɗum a darni galle maɗen e yimɓe ɓen. Yimɓe ɓelle ɓay wona hoore maɓɓe, wona kamɓe darnani hoore maɓɓe galle ɗen, on wawataɗe kafude. You become the homeless. I want to kisammo un clochard.
woy ko ɗum woni rewgol yimɓe, ko ɗum menen men innata ka thérapie diina yimɓe. wallahi buye mon ala jangude fi hoore mum, ala ɗaɓɓude jawdi fi hoore mum, ala jombude fi hoore mum, ala heɓude ɓiɓɓe fi hoore mum, ala jangude hay diina, ala rewde Allah wurinna fi hoore mum. ko gite e noppi ɓe woni yanganade, e toɓɓe e windoɓe baraji. an ko bani adama woni windude baraji kama, si a maayi ko yite wonɗa yawde ɓay koye magge yiwɗa. an ko bari adama woni windude baraji, ko ɗum waɗi hiɗa yiiɗi waccede, a yiiɗa aybinede. ko ɓe wi'uma ko hiɗa sikkude ko ɗum tawoyta ka peese. ko ɗum no woni addande ɗum ɗo yimɓe ɓen, ko needi ndi ɓe ne'irandi, gandal ngal ɓe janna ngal jaɓata ɓe anda ko ɓe hommo. par ce que mo wonɗa on no ton, mo sikkuɗa on hiɗa woni hino ton. ça c'est ton ego, ko grade mo aduna on jonnuma sikkuɗa hiɗa woni. ko ɗum ɗo hatta bane adama on wawa ko wiyete kon la communication saine entre toi et ton âme d'abord. hakkunde ma e wontimmaki no mari jallogo on yewtireji ɗin no duwa laɓɓinede taw. si gite maɗen noon wawa yiwde, ko honto duwaɗa darnude galle maɗen, ko e ma duwaɗa darnude galle maɗen. fi honɗum a dogata acca hoorema, a yaltinta hoorema ka suuɗuma, no an a yaltinta hoorema. tuma goɗɗo yaltina e suudu wo, ko goɗɗo goo yaltini mo, na kanko. a yiyande goɗɗo no yaltini hoore mum e suudu, kanko tigri mo ƴetti piiji makko bugi ka yaasi. awa sa darni galle maɗen e yimɓe ɓen sakkitorde waɗugol ma neɗɗo mo ala galle aduna yakira. min nima Allah ko wi aduna ko daar, ko galle, ko wi yakiram ko galle, o wi aduna on daaru albala'u ko galle fitinaji, o wi yawmal qiyama daaru salam, aljanna on ko galle deeyuɗe. donc andu ko aduna ga c'est un vrai combat. sa wawali suɓude ko a hombo, a wata andude ko honto duwaɗa darnude galle ma, ko e honɗum duwaɗa ɗe wadde. nde ɗo yewtere si nde luggi seeɗa, nde luggana noon woɓɓe moɗon ɓe tini newuɓe ka page ɗo, ma tawɓe kañum kadi no yurnitade goɗɗum ngo. mais si tawi tun neɗɗo e dallo superficiel, c'est à dire piiji feeñuɗo dallo religieux, ça sera très 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 difficile yo yi'u détail yewtere nde. ko ɗum addata sertigal no satti. fi honɗum ko ɓuri hewde kon a tawa e debbo on a investi tout sur un homme. kon ɗum sattinta sertigal, ko nde tawata debbo on ma gorko on il a tout investi, o darni galle makko ɗen e partenaire makko, c'est à dire aduna makko on na e makko o waɗi. donc il est obligé de s'attacher, ou il a tout dépensé. son temps wota ndar tum fi mbuɗi, ton temps est très important. ko o wagtu ɗo woni sa perdi mo hettitatamo aduna, koye nder o wagtu ɗo duwaɗa fiinade, ekkitotoɗa métier, janga, fontoɗa, wuura, explora aduna o. mais malheureusement yimɓe ƴettay ɗum jonna ɗum kadu woɓɓe, et ils vont rester dans les 4 murs. sa landike ɓe que gigal o ko gi a yiɗali hoorema, iɗa yiɗi goɗɗo. tu n'as pas pu exploiter ton propre temps. a yiɗali hoorema, an hiɗa yiɗi hombo. janab Cheikh Mis a yiɗali taw hoorema, heɗa duwa ƴettude waɓutuji ma ɗin tamma on waɗaɗi e ma, darna adna ngo foppet makko dans la thérapie. meɗen ƴetti thérapie comme 2 phases. phase arano c'est la transformation, ko ɗon bana adama jangata ko o hombo e ko honɗum o miiji hoore makko. piiji ɗiɗi sertuɗi,
arto a wadde thérapie ko miijiɗa hoore maako ko ɗum ngannduɗa donc a wawata communiquer. Tu peux pas avoir une communication saine parce que c'est pas toi qui parle. Koko miijiɗa hoore ma ko ni yewtude masque. C'est dans la thérapie wawata jangude, dans la thérapie première phase transformation wawata jangude mo wonuɗa e mo miijiɗa hiɗa woni na goto. Oɗa ko réalité, oɗa ko fake. Oɗa ko kanko naada e ma arjanna, oɗa ko kanko naada e ma yiite. Oɗa ko kanko holla e ma koye honɗum heɓata nafoore hay si welatama. Oɗa ko kanko weltinta yimɓe ɓe hay sa naata yiite. Ko ɗon noon wawata yewtudude yimɓe ɓe ɓe anda ko an woni e yewtude. Ko wonnoɗa yewtude fo ko ɓaawo wiringal lo wonɗa yewtude ko ɗum yiyata dewle buy 50% ko bonnata dewle ɗen ko communication on woni laaɓa. Neɗɗo on ne'aka neydi yo o yewtu ko o miiji ko o faala ko o woni e soɓude ko bako fanko ko sooɗagol e ɓaawo ndiyam ko naafiɗan kaa ko duwa yewtude ko goɗɗo yewtan tamo ko modima e ɓengu ma duwama nanirde ko goɗɗo go nanirte kaka kawtal o fontoto. Voici l'importance de la thérapie. Quand tu sennindirta qui tu es ko a hombo e a miiji ko a hombo. Parce que quand tu parles à une personne, tu parles en tant que qui, c'est ce qui est plus important. Min ɗo hande miɗa yewtude on, mais miɗa yewtude on en tant que qui. Parce que si mi ari yeeso mon ɗon miɗa yewtude on ko min woni oustas, Allah je vais vous tromper. Parce que na min woni yewtude ɗon ko Allah woni yewtude. Faites la différence. Si ceernojo no yewtudema emo wiide qala Allahu taala qala Rasulullah sallallahu wona kanko woni e yewtude. C'est pas lui qui parle. Si o yewti ɗo ha a sikki o tefanoyte, là tu te trompes, ana tesir. Ko ya sennidir, il te parle en tant que qui. Si politicien jo no yewtudema, sa sikki ko kanko woni ma yewtude, a fokkiti yiite jahannama. Parce que na kanko ni yewtude. Il représente une idéologie. Il représente un clan, un groupe. Koye inde ɓen ɗon e hoolare ko o hooli kon woni yewu na kanko woni yewtude. Sa sikki ko leñol ma ngol woni yewtude ɗon, sa sikki ko bemma woni yewtude, sa sikki ko lumbinoma cangol woni yewtude, a naata e jahannama aduna yakira. Ko ya jaɓu, il te parle en tant que politicien, fenowo, ɗaynowo, janfotowo, ɗum ara ya hisi. Siɗa yewtudude e ɓengu ma, sendidir ko hombo woni e yewtude, ko mimmodi makko woni yewtude, ka ko min bani adama woni mo yewtude. Parce que siɗa yewtude mo ko mimmodi makko woni mo yewtude, tu pars dans ton ego. A yiyata bani adama yeeso ma, tu vas un objet, un sujet, et là c'est très dangereux. Ko si noon yiɗa yewtude mo à partir d'un humain, a anday ko bani adama go wonɗa yewtude. Si tawi yewtere ma nden nde waalaki ka haqiqa dans l'authenticité, dans la confiance, o neɗɗo ɗo no wawi wonoyde ɓengu goɗɗo go. Siɗa yewtudude e patron ma, sennidiri ko an gollowo woni mo yewtude, ka ko an bani adama woni mo yewtude. Si a yewtimo en tant que gollowo, o jaɓay goy o maintene ka golle makko, kono o sa'ete ha ñande anduɗa distance ala hakkude mon en tant que humain. Ko wonima yoɓude kon o walama okkude, ko cellal ma ngal e waktuji ma ɗin o woni e soodude nagge. Kala ko tawi humodira e golle ma ɗin e waktuji ma ɗin wota o exploite. Tan libre ji ma ɗin wota o jiwɗi, wona a naɓowo goro, wona a nunnowo peppan,
na moƴƴintino haruna a noddoɓe jiijira nagge. Donc voici, c'est très important d'utiliser la thérapie pour apprendre ce qu'on appelle la communication saine. Nafa thérapie on kadi ko nde ekkitotoɗa ko honɗum woni yewtidal hisungal. 50% dewle ma huwondiralji ko bonata, c'est à dire ko yimɓe ɗiɗo woni e huwondirde goto anda o en. Goto anda o en. Modi ma anda modi ma. Patron ma anda patron ma. Partenaire ma anda partenaire. C'est-à-dire chacun prend ses propres masques pour se manifester dans des communications malsaines. Enen wiwɗen ɗum ko needi na needi ko naafigiyagal, manque de confiance en soi, ko nayla yagal. Ko angal jaɓgol hoore mum, ko angal waawugol yewtude. Merci. Joni non e wi karande lawol faljere moola nande ko bani adama waɗata ko nde o darnata galle makko ɗen e yimɓe ɓen. Hiɗen darna ɗi galleji ɗo, pentiraɗi, labinaɗi, meublaɗi, waɗa kala ko waɗete nder ɗon, yiiɗa galle ɗen, yurminaɗe, teddinaɗe, fii konko waɗuɗen e majji ɗon yen hetto. Mais en yejjiti ko e woɓɓe darnuɗen galle ɗen, ko e yimɓe ɓen darnuɗen galle ɗen. So inni galle, c'est dans la spiritualité, wona birikima aduna. Allah ko wiyata aduna ko galle, daaro. Ko wiyata akira ko galle, gurdam maɗan fof ko galle. Joni noon ko soit darna galle ɗen e ma an, ma darna galle ɗen e tanama an. On yimɓe ɓen yimɓe noddayɓe ma e darnugol galle maɗen e maɓɓe kamɓe, ce sont tes propres sorciers ñanneɓe ma ɓen non. Par ce que ko hunde nde ɓe duwano waɗande hoore maɓɓe, ɓe wonuma noddude ya waɗam. Toi tu es productif et ils sont juste des consommateurs. Mais ko honto hulɓini ko nde wonno hiɗen eɓɓude valeur men on, aljanna men on, teddungal men ngal e konko darnuɗen e maɓɓe ɗon, mana valeur mo jogitiɗen on hande hiɗen eɓɓude ɗum e embere ko investisuɗen e yimɓe ɓen ko. Le danger ko honto woni, parce que ko e ma wonno, là tu as de la valeur, là tu es authentique. Ko ɗon wawata sendodade yimɓe ɓen hara hiɗa wondi e mo. Mais si koye jungo yimɓe ɓen woni, si koye jungo yimɓe ɓen woni, haray a jonniɓe dolle, you give them the power to make you homeless. C'est-à-dire a jonniɓe doole waɗugol mama wala galle. Non laaɓi eno laaɓi, tu devais un clochard. Kamɓe hiɓe a wallitike ɓe jombugol ne'ugol ɓiɓɓe maɓɓe construire leur vie, iɓe danki ɓiɓɓe maɓɓe. Konno wonirɗa baba nota sikku ɓe waɗante ko gonɗa ɓe waɗande, ko an nawni, ko e ma taw darnata galle maɗe. On tuma noon wernaka galle ma, on mo faalaɗa yurminde, on mo faalaɗa wala. Si tawi noon ko an woni werneteɗo, boyi boyi hande galleji maɓɓe ɗin koɓe werneteɓe. Mi inni on siɗa yewde fi galle no rentre pas dans le religieux. Le religieux kamɓe koko ɓe suti kon ɓe haalata fima. Ah oui, hande kala ko yowiti e décision fi ɓiɗɗo ma ko goɗɗo andi. Kala ko yowiti fewjere fi ɓengu ma fi jombugol ma fi jom ko goɗɗo go andi. Kala ko yowiti hay ñawdagol ma, hay cellal ma ko goɗɗo go andi ko honɗum ñawdortoɗa, ko ɗum ɓe waɗma ɗo. Hay hande ka wonɗa ɗo, si a artay ka leydi ma a artata, sa a wonay ton a wonata ton, ko goɗɗo andi sa artay, ko goɗɗo andi sa wonay ton.
you become what? A homeless. Awoni onno wala ka hewta. Awoni onno. Kurmenata apatride. Way boy hande wana wonde ka wonki mabbe be faala ka artugol ko didi ko feñi ko ngono artugol ka ma artugol gono ton kati ko artugol ka suudu ndu darnu dado na be tadi do c'est très difficile siradi hida darni suudu e yimbe be artugol e mayru me ko sibe jonni mala mana yirtitagol e wonugol hoore ma yirtitagol e fewjangol hoore ma yiltitagol ka ɗano toɗa ka teƴeta yiltitagol ka tawata ko an suɓoto inde ɓiɓɓe maɓe ko an suɓoto ko hombo natata kama ko an suɓoto ko hombo ñamata jawdi mande yiltitagol e ɗan gurdam authentique na wawata gasude parce que tu as passé tout ton temps dans le mensonge c'est-à-dire communication ji maɗi wona e ma woni iwde ko neɗɗo mo wi'aɗa on hiɗa woni kono noon neɗɗo wiyete ko lampu gerto hino jalbinana yimɓe ɓe hino sunna hoore mum awa na a sunni hoore ma ko ngen yiite kadi sunnoyayma yawmal qiyama kama ko honɗum waɗɗa ko moƴƴere ko honɗum waɗɗa ko yurme mais a tawnorali hoore ma ton ka a sumoya yawmal qiyama fiyon a tawnorali hoore ma ton ko jama wondete awa kamɓe hino ko ɓe waɗay mako you give them the power to make you homeless a jonniɓe doole ɓayni ko jama on wondete a jonniɓe doole waɗugol ma crocha prisonnier un imbécile sans repère. Parce que tu vas contribuer à leur bien-être et ils vont contribuer à ta destruction. Voilà l'importance d'apprendre la thérapie pour apprendre comment communiquer sainement. On a un homme qui jannete daga suudu ma ka duɗa ma ɓe jannatama ɗum ko atta ɓe janne ɗum ko fi on no atta ɓe janne ɗum ko fi si a dota darnu galle maɗen e ma an parce que sa darni galle maɗen e ma an ko an andi weere o to sa darni galle maɗen e an ko an andi ko mo yewtidata ko an andi ko haalaji ala naafigi yagal no ŋaaño no ɗaɓɓa toɓɓe no ɗaɓɓa ko windana ɗum baraji no ɗaɓɓa ko naada ɗum aljanna ko yaltina ɗum yiide no ɗaɓɓa ko tefana ɗum fe yimɓe ɓe gon ɗaɓɓirde ɗum ko ɗum wiyete diina yimɓe ayi Allah wi en ka nder Qur'ana wo taw yennu allaji maɓɓe ɗi nde sakko ɓe yenna Allah ma yimɓe ɓen sikki ko sanam c'est le religieux ko innama ko samme o yejjiti bani adama sanamu ko ɗum wona wiyeede ko bani adama sanamu wona wiyeede sa naati e hoɗo ngo fof no maɗɗi gonga jernagare kay bobo sino saƴƴede gonga na jikare kay si goɗɗo remay gonga musekare ko allaji ɓe woni ma wiwde ɗo goɗɗo gongini wo ko woni rewde haray ko fallima ɗon si tawi a teddintaɗi allaji maɓɓe o ta yawɗide parce que c'est un dieu ceci ɓe ƴetta woni gurdam maɓɓe ɗam ɓe wattita ɓe halfina on ɗon hay on maayi ɓe rewa e gaburu makko parce que eux ils n'ont pas existé aljanna maɓɓe ngo jungo makko woni ko ɓen yawmal qiyama Allah wayloyita goɗɗum e photo on ɗon ɓe yiya on inna heyi wota on maako ko min wonno ɗon jokkude kadna on ninsata ɗum jokkela ɓe jokkangi photo wi ha sagar ha ka nder yiɗe woɓɓe naata inna no yiltita ɓe he kana a wattina yilede mo naati ɗo a naatidi ɗo e shirku c'est fini pour toi
joni non si yimɓe ɓen yehi ɓe yaaday e galle maɗe ɗum yiyata o déception yiya debbo si gorko accitimo elle devient fort yiya gorko si debbo accitimo elle devient fort yiya goɗɗo en jaspofi o arti ɗo voilà il est déçu way si mbuɗɗi lanni ko yo dogu parce que o waɗi hoore makko distributeur ko yo dogu kadi pour se retourner dans son enfer, dans la peur, dans la désolation. Il sent qu'il n'a pas de place où rentrer. There is no home for him. Si ɓe yimɓe ɓe waɗuɗa galleji maɗi e muɗum si ɓe yehi anduɓe yaada yon par ce que koye maɓɓe waɗɗa galle ɗe on tuma noon bana adama o yiya hoore makko il est vide. Il se voit empty, vide. Il chante le vide en lui. Avec tous ses amis, tous ses efforts. Maintenant, tout est parti dans l'eau. Rien. Yeden non fuɗɗike ronkude. Ɗaɗi ɗin fuɗɗike ronkude. Imo huli ka lawol. Imo huli lawol ngol maintenant. Il ne peut plus affronter le monde. Il a dépensé toute sa vie. Construire sa propre maison dans les autres. Ɓay ko o marno kon fuu e ko o yanganino kon fuu ko e yimɓe o waɗi ko e diina yimɓe ɓen o waɗi c'est-à-dire o vide mon de haalde ɗo na wonde ara a wonda e ɓanndu ma ɗon a wonda e wonki ma kin a jogaki mbugo e seeɗa ala espoir c'est pas de ça que je parle mais c'est-à-dire a ƴetti goɗɗum e pièce ji ma ɓuttu ko pièce la tranquillité du ko a ƴetti ɗum a halfini yimɓe ɓe yaadima. C'est pas parce que des fois tu n'as plus rien, tu es pauvre, mais tu es désespéré parce que andi an on ala ka fawtoɗa ha maya. Tu es devenu sans abri, SDF. Oui, andi tu es sans abri. Da wala de boy mais andi tu es sans abri. Ça dit Allah hewtitirde. Tu sens cela, tu connais cela. Parce que ko yimɓe ɓen wonda rewde. Photo mo ɓe holluɗa ɓe on photo mo ɓe jogi ma on, tu connais que ça n'existe pas. Et tu communiques en fonction de ça. C'est très dangereux. De yaltinta image mo a wona yarnamo ñammina on image ɗon et tu sais c'est pas toi. Mais rien n'est tard. Duuɓi yejjitu fi duuɓi rien n'est tard. Rien n'est tard. C'est pour cela il faut se connaître. Moƴƴi andugo ɗon anda comment communiquer, comment se comporter, comment gérer ton temps, comment gérer ton argent. Mais ça c'est dans la thérapie. C'est dans la connaissance de soi. A forte millions de yimɓe aduna ɗo rencontre avec des millions de personnes. Neɗɗo mo fottuɗa o si tawi a anda ko a hombo o ƴettay goɗɗum e ma. O ƴettay goɗɗum e ma ko tawata ko positif o accide e dongal go wiyetengal négatif. Et tu vas partir. Ko tuma anduɗa hoorema kala mo fottuɗa e mum c'est du positif que tu vas prendre, pas le négatif. Et négatif makko nga yadata e donc haray kalannore yewtere men en wi'ay paɗal e yimɓe si tawi tum muusima andu wona numéro 1. C'est comme ça il faut commencer ta thérapie. Paɗe a watti keɓe way iɗaji seppude majje way barmini Allah bane adam a wondi e makko tuufi ŋaati Allah is not your size, na numéro ma o na numéro ma. Donc boy non ko ɗon darnata galle mum ɗen a yi paɗal ngal an ko 44 wattotoɗa muusi ndaaru
gasa ko 30 ma ko 40 ndar tunga tawa ina kanyu siko kanyu sa watti ke tu wadi problem sa watti ke chonji musi modi wona numéro ma adna ko numéro ji be joueur be ballon be yata no joua ballon ko e makko o darne galle makko den si tawi on numéro don no ka bawo makko so na dum tum o watto mo tum be itta si tawi ko e goddo wadno dum ko goddo finance no ekkiti ballon ekkiti piji din fu be yetta on numéro be wadamo so memi ka tere ngando c'est parce que ça y mo performe numéro 10 non un vrai attaquant c'est parce que ko e makko darne galle makko de ça y artiste jo un musicien producteur compositeur himo yaha to mo beedo ko e makko na e jama on public wondo arde kella namo wona e mabbe o wadi c'est pour cela on le paye parce que il a construit sa vie sur en lui pardon ça y politicien hein hino yara yes hino c'est parce que il a investi sur lui c'est entrepreneur il a investi sur lui ça y kadi wadi gino wona vide c'est parce qu'il a investi sur les autres parce que what I mum be si you become a homeless si a hewti non o alhaali do faut pas désespérer wata warto wata wi artata wata wi no mi faalaka gorko hande kadi mi harmini kala garka mi faalaka debbo hande no Allah faalaka Allah yida tajido renouvelle ta vie wadu thérapie au moins yidu hoore ma bete va te former ou quelque part ekkito métier yidu hoore ma wadu piiji dinge inde ma contrôle ton compte bancaire sugu mo yewtida sugu memo bandu mano retourne-toi à la source dans la spiritualité yiltito haka Allah tagudo ma on dara sta à la place hakira belo ita naati no ko an won problème wota hawko hoore ma fi yimbe ben hawkima ko hawka ko duwaka hawkude hoore mo san kwati wati retourner à la poubelle si a hawkama andan ko hawka ko adwaka immade pira bawo yimbe fiya hebu giggol mabbe wana anjeyi ko sibe yidani wata piru bawo yimbe fiyo yimbe ben accepté. Moi j'ai accompagné des gens qui avaient même pris des détectives derrière leurs femmes ou derrière leurs maris, mais ça fait pitié. C'est-à-dire sikkito bengu ma sikkito modum yoba di mojomu ma yoba goddo ko doga jokka on bimbi ha jamma no filma tun no tira tun fotoji addanam mais dum ko dum warta gon a warta to won wota dogu baawo yimbe fiyo be jonne giggol ma wota dogu baawo yimbe fiyo be jabe pade maaden heyde be musa ta koyde ma terto be wona ko be woni kon yela no be ko moƴƴi waynondire mabbe hoolo hoorema Allah addante numéro ji maade. Merci beaucoup webno nde do yewtere ko nawna Shelly Thérapie hara yande ko do wonde hattude meden weltani kala wonbe darden page nawna Shelly kala wonbe partage kala wonbe sponsor de odo page kala wonbe sodude thérapie e jongo amen nokku ka wonbo kala wonbe sodude lekki buuri jidinga nokku ka wonbo kala wonbe hande der leedele no dabbude kayde meden tori Allah subhanahu wa ta'ala de wonno ngurdam mabbe dan ko dum don yowiti be wata wuurde e den leedele fayda sa ala kaydi Allah newinan be kayde kala faala be ardude ndi do leydi yo Allah suusimbe yo Allah suusimbe argol ka aljanna aduna kaka ma yo Allah suusine ekkiti rentre fuddoda non wuurude fuddoda fofta fuddoda nafitorde ko jewda ko hebuda goddum sida holi bimbi Allah wetudo wo ko c'est zéro ko embre ko bernde ma deji wo embre ko holuda wuuruda dum da harida may Allah dandu bana adama mayide harama wuuri Allah dandu bana adama mayide harama wuuri puye mon hande no mayi me no dogato mayi no e kada mayi